Kinong tray kontrak jong Meghalaya Electricity Corporation Limited hapok ksatri jong Meghalaya Progressive Workers Union kila aipor laitiyo bantao policy nakabanta ban ituno pura yaki kum kinong tray bo pura. Mentasi gidukhat ka MEPWU kila Xiong Jingyalang baru chairman cum managing director ka MECL nakabanta ban yakran halor kimat jingdawa bakentop ban itu yaki kum kinong tray bo pura ban pelatnyo yaki area badangsa. Habai kran chikilal patai kubor presiden ka MEPWU ba manti perang kiri lingdo. Ulong baka union kala aipor hadu sipaw tari ika MECL badi ka sorkar bantao ka polisi ban itu no iki kum kinong tray bapura lem kum ta kin pep tray markin penlong da kajing yat pajba kala don kajing sakhot na kalyang ka management ha ka khat lai tarit ngila yok piang ya ka city na ka management baga khot ya kren yangi menta ka sngi hangne ha po office salum jingsai ka port khat we siteng te na ka daw ba i DCA kamslem ni sedang nak khat RBJ ka meeting Teka meeting kan ni kembasi kenta AA kuntu. Bagi jingya keren long ngelak ban ong sunpel le 50-50 kalong positif. Patla kampat long pura ro. Ndre ya ke bang ngelak keren ba DCA ngia thir bha na benta kan nega regularization. Kebade kamat jing dawa ka bakong santam jong ikum kinong tre ka swal jong kim ECL. To hakjingya dei bat kan nega karali lania ka procession ka bangin yat chalum jingsai menta ka sngi bangin yat sa sekretariat menta ka sngi ngila pensange no namar ngila yo ya ka jobab na ka management ka ba na kalyang ka management ru ka ong ba ka ne ka dei ka meeting ka banang kong tengin pelong meeting biang sa sisen ha ka si peu tarik no membar kin khat ya kren biang yangi ki membar jong union bangin ya penbek final ya kan ya mat ke bayade bansna ya kata ke polisi nak benta ban regularize yang ikinok tri kaswal de nak kata daw bangila call off lan bangila pensange swa ya benta kasngi ngi pensange ya kan ya rally ke bangin ya sya sekretariat bat karai benta kasngi ngi sim nak liang ki membar barok ki balawan hang ne kalang bah ka si peu tarik jong no benai November ngi sim biang ya ka mas kaswalip bat barok ke membar kin jawan kumne kum bayawan menta kasngi bat hak ta kasngi ru in pelong radajia ba kajing yakren kamlong ka baseso lane kemat jing dawa jing kimlong ka baseso tengin yak rali biang hakas peu tariku nombar sa sekretariat ke record kila dan ha kila record ya ke bangi yakren menta kasngi bat ya ka ta tarik ka bakin ya kin khot ingis peu tarik kila bu record te ingin update ta peu tarik tengi spoterik in sim kaswal lip biang ladaki khot kim khot yakren yangi ladaki an kim ajing tho ngi spoterik in wan biang sene to gajing yakren menta kasngi nagalyang jong DCA la pentip ba nakal daw ba ga don gajing kala kha akalyang gini bang kelyang yaki CMD ba DCA u CMD udang suwan dang sitayo siu tam dan nagalyang jong uru udang su join hang ne ha po MECL dang riu nyau benai tu ong gadang simpor ngi bangin pek yaki kot kisla ki badan kam dan nak kata daw baga simpor tu lak kular yangi ba apok lai tayo kin khat ya kren biang yangi kenang ba nak lang management ru kan sim kia bahaya kan kam ko be dei ban scam lan ban regularize yangi ki kaswa kan ka regularization kan long continuous process kamut lada regular yau ba si post name lada kandan kata polisi kan regularize post name kamut uno lada post name unjo post name lada ka polisi kan long khasan name ru kamut uno baladap khasan name unjo anda ladap khasan name kan long ka polisi kan long continuous process. Dia kata kinga ong pian aduk benne ba hal kan ke jeng keliang kha ya kinong yalam ane ki CMD kan ka kam ka pen slam ngi na rado ka basdang bangin yaki hakapor bangi submit ya ka chata di man hang tul along DCA along CMD dai ba thank you hadin kata lawan ba nongrum hadin ba nongrum wan dai kong nikla madam nikla hadin madam nikla lawan dai isar Kembewi hadin Nisa Kembewi lawan dari Madam Suciang Rebecca Suciang hadin Madam Rebecca Suciang lawan Isa di Piwalang hadin Isa di Piwalang lawan pat seni Sa Sanjay Goyal kamut hakin ki sans nem nyangut ki CMD dekan ke jengkel yang CMD kha kamut kala pendile la penslam ya kan ke mat jeng dawa jeng ki bala sa teng la slam kumba piang mentan ni ke jengkeli iba nei ba ke jengkel yang CMD am tinakaliang jongi ru ngila penpau mentan hai DCA ba hak wadah kan ni kejingi kren jongi ke ba mentaan kasim jingi balai ba pila pen keliang palat ke CMD yo DCA hopefully by this time
bahkan duktif ke government ru ya kan ye ba ni stick back ya ka ba menta jong kini ki DCA ki badan bat CMD uba menta bangin stick back ya kan ye ke jingile jongi baka di benok ke sukses hakani hi ke jingile keren ka bakadu menta